naho mugiye muherereye amahoro y'Imana nabane namwe mwese nje uri imbere yanyu ni Uwase Sara hanyuma ikinyamakuru cyanyu ni Kim Films. Uyu munsi wa none nkuko mubizi turi itariki yo kwibuka abacu bakorewe jenoside mu Gatumba bazira uko baremwe. Uyu munsi niwo muhango twaje gukurikirana, niwo muhango twajemo, twaje kugarurira abacu icubahiro, twaje kongera kubibuka, ariko nanone tunibuka natwe kugira ngo kandi turabizi ko tutazaheranwa n'agahinda, kandi kubibuka suko ari agahinda kenshi, ahubwo ni ukugira ngo tuzaduhora tubibuka uko bwishe nuko bukeye, kandi ntitubibuka uyu munsi gusa, bahora mu mitima yacu kandi duhora tubibuka. Rero nkuko tubibabwiye turaza gukurikirana umuhango wose nyirizina uko uri bugende. Turi muri Kenya aho bita Nairobi Christian. Ubu turi kuvugana, sale imaze kuzura, abantu bamwe barahagaze abandi bari inyuma ya sale kubera ko hamaze kuzura, kandi haracari mu gitondo cyane. Ubu tuvugana ni mu masaa 3 ariko huzuye, ariko kandi mu by'ukuri ijoro ry'amarira, ijoro ry'agahinda, ijoro ry'umubabaro, ijoro ry'umuborogo mwinshi bw'abacu bicwa. Ariko Umunyamurenge yanyukiye ararengana. Dukeneye ubutabera bwicanyi bwakorewe Abanyamurenge. Gatumba we, genda waraduhembuye. Gusa reka nkubwire akantu kamwe. Dore imfubyi wasize twarakuze, bamwe babaye abagabo abandi babaye abagore. Ndakwizeza yuko ikibi wasize tuzacuza. Dukeneye ubutabera bwicanyi bwakorewe Abanyamurenge. Ni ukuri abafite uburyo, abafite uko batuvuganira, we need justice. Dukeneye ubutabera bwicanyi bwakorewe Hora
tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo dukeneye ubutabera. Tuzacuza